Ulala. Wayekade nje onile ngendlela esimanga uNkulunkulu uDavid. Ngalesikhathi onile uDavid nakho amazwi akawashola. Awufunde verse 16. Ngokuba awuthandi umhlatshelo noma bengiza kunika umnikelo wokushiswa ukungayi kuthokoza ngawo. Uthi uDavid yazi njengoba onile uNkulunkulu bangathi nje kwena ngilethe umnikelo ngeke usithokoze. Mangathi ngilethe umhlatshelo wena Jehova awuyithandi. Mangathi ngilethe umnikelo wena ngizobe ngilethe nje into ayidingi. Njengoba ngonile kuwe asithi isidingo sokuthi ngize ngizonikela wena ngeke uthokoze umnikelo wakho. Awuthandi umnikelo. Kanti uNkulunkulu ayifunayo njengoba uDavid onile. Verse 17. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo, uNkulunkulu awuyikudelela. Usethi yazi umnikelo kaNkulunkulu into kaNkulunkulu efanele ngiyilethela wena umoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nenhliziyo edabukileyo. Wena uNkulunkulu ngeke uzidelele. Kamela lokho ngeke ukwamukele. Yini umoya owaphukileyo na? Nenhliziyo edabukileyo na? Inhliziyo ephendukayo. Umuntu ophendukayo loyo okubuyela uNkulunkulu afathale izono zakhe. Loyo uthi uDavid wena uNkulunkulu awukudelela lokho. Kamela uyomukela uyothokoza uma mina ngenze njalo kuphenduka. Kodwa manje siyanikela uzobela ungathokozi. Kodwa ngomphenduka uNkulunkulu uyothokoza. Lalela uNkulunkulu uyaqala ukuthokoza mhla waphenduka. Ngabe usuyixolela uyithethelele ngokuthi kusenkonzweni namhlanje uNkulunkulu uthokozile. Uyothokoza mhla waphenduka. Ngoba thatha isinqumo sokuthi uphenduke namhlanje uzoqala uNkulunkulu athokoza. Lithi iBhayibheli kaNkulunkulu Luka 15 ukhona ukuthokoza ngesono esiphendukayo ikhathokoza ezulwini. Amen. Abantu bagijimela ukuthi benikele uNkulunkulu noma besebenzile inkosi. Yabona bafunde kathi ngamaTewu endaweni intshumayelo kaJesu yasentabeni. uJesu ukhuluma ngokuthi aqale ethi kudala kwakuthiwa ungabulali. Bese uJesu mina kodwa ngithi washo nje umfowenu ukuthi uyisula noma isilima. Athi uJesu sungulele. Bese uJesu ngalesikhathi ke uza uthi uzonikela la kimi. Uthi uzonikela la ethempelini. Bese uyakhumbula ukuthi hayi ukhona omunye endibazele naye. Ukhona umuntu enenkinga naye ngingafumboyo. uJesu ngalesikhathi uzonikela akajabula ukuthi ayishayele izandla nawe ezonikela wenza into enhle nje uzonikela. Kodwa ujabulalela ibambe lapho-ke ima lapho-ke phona kancane. Awumanqane indaba zokunikela. Awushiye imali yakho la. Awuhambe uyolungisa, awuhambe uyofana nomfowenu kuqala. Then after esiyabuya-ke usuzonikela. Ngabe ake silungise kahle uprioritize kahle. Eqale ngabe uthanda uNkulunkulu bese uthanda nabantu bese uphilisana kahle nabantu. Emva kwalokho usungamseva uNkulunkulu. Uyothokoza ngowenza njalo. Amen. Osifundeni Izaga chapter 15 verse 8. Izaga 15 verse 8. Sizoqeda khona mabuzi. Izaga 15 verse 8. Yes. Umhlatshelo wababi kuyisinengiso kuJehova. Kepha umkhuleko wabaqotho kuyintokozo yabo. Yes, ukuthi kanti khona abantu abathi babenikela belanenge uNkulunkulu. Avele njalo ethi umnikelo omkhulu emalini abenayo alethe impela anikele ushawe izandla kujathule esontweni ngabe uJehova unengekile. Yini ndaba la unikela umuntu omubi unikela umuntu ongaphendukile uNkulunkulu avele angajabuli. Amen. Khona abantu bakusebenza kaNkulunkulu lijabule nina kanti uJehova unengekile ubona into eyisinengiso kuyena. uNkulunkulu akathokoze unikele abantu ababi. Uyazi ukuthi khona nabantu ababethandaza uNkulunkulu avela ngezwe. Avela ngayindini nokuyingena ngabele uthandazo yabo. Thandaza umuntu omubi. Elithi iBhayibheli encwadini kaJohane siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izono. Isono elifanele siyenze ukuthi siphendule uNkulunkulu.
isono ukusikhalela izono zaso uNkulunkulu sithola ukuyisana noNkulunkulu kodwa abantu babhizi bayathandaza abanye bayacela abanye bafundisa ukuthi hayi cela uNkulunkulu akhulule indaba yokuphenduka thandaza ngithandaza uNkulunkulu phela angayengeni uvela nengeke uNkulunkulu ngokunikelo wabantu. Amen. Ngama uNkulunkulu ufuna ukuthi wena uphenduke ngaphezulu kokuba efuna unikelo wakho. Awukunikeza uNkulunkulu lokho afunayo. Hayi lokho ngicabanga ukuthi uyakufuna. Amen. Iyangale 21 verse 27. Say indaba efanayo. Verse 20, chapter 21 verse 27. Isaiah 21 verse 27. Umhlatshelo wababi kuyisinengiso kakhulu kangakanani uma ulethwa ngomlomo omgomo komuntu. Yes, awuyisinengiso umnikelo wababi. Kuthiwa kuvele kube wesikakhulu mabezonikela futhi labababi bezolana ama-motive a-wrong. Kuvedale kube isinengiso kakhulu uNkulunkulu ngoba abantu ababi babenikela abanikele igazimulo kaNkulunkulu mabenikela banikelela ama-selfish desires abo banikelela ngoba ukhona into abayicabangela zona abanye babenikela ba-bribe uNkulunkulu ukuthi nathi i-bribe yami uNkulunkulu usuphoqelekile ukuthi ungenzele lokhu abanye bamblackmail uNkulunkulu bamblackmaila ngeminikelo yabo yabona nje inothile lo mnikelo wabo yimbi vedale anengeke kakhulu uNkulunkulu kanti unikela kufanele unikele ngenxa yomusa obona empilweni yakho mawunikele ukuthi uNkulunkulu wangenzela into enkulu engangenzela umuntu ngathi isole wayeva endaweni yami wahlushwa wathola ulaka uNkulunkulu wathumela uJesu lonke ulawo kumele luze kuwena wena wanikeza ukulunga kaJesu wena walikuphile phakathi wena wanikeza ukuba idalipha kanye noJesu Kristu leyo nikwenza unikele yona imoto emotivateyo ukuthi unikele kodwa mawufanikela ngenxa yey'nhloso zakho ezimbi vedane alinengeke kakhulu uNkulunkulu mnikelo kafunayo uNkulunkulu wena uqobo lwakho ungamnikezi lezi zinto xa umnikazi yabona ukuthi sabe kudala njengoba nikelo kakhulu ngemhlatshelo uNkulunkulu wayengayidingi ngisho umhlatshelo wayengasiye nje osesidingweni semhlatshelo kanti kahle babenikela ngemhlatshelo umuntu wayedinga imhlatshelo yilo wayenikela ngomhlatshelo ngoba laba babenikela ngemhlatshelo babenikelela ukuthi sitshelwe izono zabo ngamanye amazwi ukuze izono zabo zibekelwe kufanele belethe imhlatshelo uyabona umuntu odinga kakhulu umhlatshelo yilo lezono yilo lethe umhlatshelo uNkulunkulu bayawuletha umhlatshelo abawulethi umile uNkulunkulu bayawuletha umhlatshelo abawulethi uNkulunkulu ongcwele bayawuletha awulethi uNkulunkulu lungile akafosi nje iminikelo yabo akekho desperate for iminikelo yabo. Amen. uNkulunkulu ufuna ukuthi abe nobudlelwane nawe yilokho uNkulunkulu akufuna kulo Isaiah 1 verse 11. Seseshona incwadi yodwa sifana sikuyalunga Isaiah 1 verse 11. Iyini kimi imhlatshelo yenu eminingi na? Kusho uJehova. Ngisuthile ngeminikelo yokushiswa yezinqama nangeyamanoni amathole akuphalisiweyo negazi lezinkunzi namabundu nelezimpongo angithokozi ngayo. Uthi uJehova yini eminikelo eminingi eniyenzayo uthi angithokozi ngayo uzonke amagazi amawundu elibhizi eninikela ngawo angithokozi ngawo mokuqhubeka ngesanti ubalibizile leminikelo esandleni senu nyama hawu thina besicabanga ukuthi uNkulunkulu edinga imhlatshelo nami ethi angithokozi ngayo kanti uNkulunkulu yini ayifunayo funani uNkulunkulu verse number 16.
nihlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo akho. Uthi uNkulunkulu nathi ngifuna akanigeze, akanihlanzeke, akanisuse ububi bezenzo zenu phambi kwakho. Ngamazwi niletha leminikelo eminingi, kodwa niletha imali, iletha abantu abangahlanzekile, iletha abantu abangcolile, iletha abantu abagcwele izono. Uthi uNkulunkulu ngisuthi-ke manje ngale minikelo yenu. Ake igeze, ake nihlanzeke nina, ake nisuse ububi bezono zenu. Funani uNkulunkulu. Sigcine ngencwadi kaMarko, leyo kade ngifunda. Marko chapter 12. Marko 12 verse 18. Khona abanye babaFarisi nabaHerodi bathunyelwa kuye ukuba bamhile ngezi. Besa bathi kuye, Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali kamuntu, ngokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Bakhuluma kahle ya. Kuvunyelwe ukuthela kuKesari noma cha. Nambuza bazobuza bathi kuJesu awusho siqhubeke nokuthela intela lapha kuKesari. Noma sibekane siyeke kuvunyelwe yini ukuthela intela kuKesari. Ngalokho babezomlinga uJesu bazomhila bafuna ukuzwa ukuthi impendulo kaJesu zokuthini. Leyo mpendulo azoyisho bazombamba ngayo. Ukuthi uJesu uthi hayi ningabe nisathela kuKesari ke kanti thelani mina ngithanda mina. Bese lambamba uJesu ngalokho kuhle wabafundi ukuthi umfundisi wenu uthanda imali. Umfundisi wenu uthi singabe sisabahloniphi abasebagunyeni ngoba uKesari wayeyi-authority ukuthi kuthelwe kuyena. Manje bazombuza Jesu siqhubeke nisithele kuKesari noma siyeke. Njengoba bezobuza abasathanda ukukhokha intela kuKesari. Abasathandi bazobuza kuJesu siqhubeke yini. Uthi uJesu sithele lokuba singatheli na, kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo, ningilingelani na, lethani kimi uDenayiru ngimbone. Bamletha. Wayesethi kubo, ngokabani lomfanekiso nalombhalo na? Bathi kuye, ngokaKesari. njengoba bengafuni ukuyothela kuKesari bawuphethe nayo imali bayiphethe bawuphethe uDanare kanti nomfanekiso kaKesari. Angazi noma yayifana ndale wena oyiphethe enomfanekiso kaMandela kuyona le yakho lesasikhathi yayinomfanekiso kaKesari noma le yakho inoMandela. So manje uJesu siyabuza ukuthi le mali emphethe awuthi ngibone bamnikeza uJesu. Uyayithatha uJesu manje lo mfanekiso la ungabani? Bathi bona hayi ukaKesari. Uthi uJesu wathi kubo, nikani uKesari okukaKesari. ngabe uJesu sethi yabona le mali mina eniphethe njengoba nje inomfanekiso kaKesari, imali kaKesari njengoba inomfanekiso kaKesari, ibuso uKesari njengoba inomfanekiso kaKesari, ibelonga kuKesari. Thathani imali kaKesari nise Kesari. Amen. Akhula kahle uJesu. NoNkulunkulu okukaNkulunkulu. Usethi uJesu thathani kaKesari neKesari okaNkulunkulu ninikeze uNkulunkulu. Ngamazwi bafanele benze njani? Mina ngiyibona lapha uJesu ekhuluma kanje. Ngiyapho vele ngiyithathe le mali ngokufanekiso kaKesari. Bafanele behambe nayo. Bethi ake siyonikeza uKesari ngoba inomfanekiso kaKesari. Therefore it belongs to Kesari. Bese beyonikeza uKesari. Bese beyabuya bethi yini le bombe enomfanekiso kaNkulunkulu na? Yini esingayithola enomfanekiso kaNkulunkulu?
mina ngizofuna uqobo lwakho indawo uJesu ngizofuna nokusindisa okulahlekileyo indawo uJesu uzile uma uthele kuya abantwana bakhe abuyisele bonke abantu bakaNkulunkulu abahlakazekileyo uNkulunkulu ufuna wena unikele uqobo lakho usunikele uqobo lakho uNkulunkulu nikele uNkulunkulu ukhesaro kakhesaro ninikeze uNkulunkulu ekaNkulunkulu nikele uMandela kaMandela bese wathi uNkulunkulu nikele wakhe naye uma umcisho wakhe wena nomfanekiso kaNkulunkulu uphilana noNkulunkulu mawubalekela uNkulunkulu balekela nomfanekiso kaNkulunkulu nokubalekela uNkulunkulu ngamfuni kodwa yazi ukuthi wena uphilana kuyena noma ungafuni ukuyakela kodwa yazisho wena uthi ubuya kaNkulunkulu wena sunikelele uqobo lakho siphakathi siningi hayi Ami na